Sinergijom do digitalne Crne Gore. Moto je ideja vodilja ICT klastera za informacijne tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj naše zemlje. Naime, ICT Cortex u saradnji sa Optimus Consultingom organizuje besplatnu školu za učenike Srednje elektrotehničke škole Vaso Aligradić pod nazivom Optimus Smart Academy, čime se nastavlja njihova podrška ovoj podgoričkoj obrazovnoj ustanovi u procesu razvoja pametnih rješenja baziranih na konceptu internet stvari. Svi učesnici ovog projekta sa nama su ovog jutra. Dobrodošlicu želimo Kruni Ratković iz Optimus Consultinga, Valentini Beg-Deljanin iz ICT Cortexa i Danki Markuš, profesorici u Srednjoj elektrotehničkoj školi Vaso Aligradić. Dame, dobrodošle. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, obuka je već počela 12. oktobra. Kako do sada teče program? Kako ste zadovoljni? Pa evo ovako, ja sam imala čast i privilegiju, da tako kažem, pri Optimus Smart Akademiji da počnem sa našim đacima i da budem sa njima prve nedelje. Sad, mi smo se bavili matematikom, sad ne baš toliko matematikom, već razvijanjem onih logičkih, teorijskih koncepata ovog našeg problema. Ideja je sledeća, dakle, da mi kreiramo imamo jedan projektni zadatak koji kroz 4 nedelje radimo sa našim đacima tako da oni dolaze na kraju do nekog projektnog rešenja koji će na kraju prezentirati u vidu neke zajedničke prezentacije. A tokom 4-nedeljnog kursa polaznici će proći kroz čitav niz procesa u razvoju prosto tog nekog dijela puta od ideje do realizacije. Šta će sve to podrazumijevati? Tako je, to je inače ideja, zato što mislim da danas mladi ljudi i djeca u opšte obrazovnom sistemu, oni ne razumiju kolika je značaj umrežavanja različitih vrsta znanja. Tako da i između ostalog cilj Optimus Smart Akademije kroz ovako nešto jeste kroz projektni zadatak da oni u suštini kroz kurs koji traje nekoliko nedelja prvo se bave, da kažem, onim teorijskim razvijanjem koncepta, onda pokušava i to praktično da odrade, da modeluju, da razviju hardver, pa onda posle opet i da nađu to softversko rešenje, na kraju dobijaju jedan proizvod, prototip koji su oni lično napravili, kreirali, a u stvari su uvezali različita postojeća znanja ili neka nadogradili, neka nova, naravno. Profesori su, odnosno predavači su renomirani univerzitetski profesori. Koji sve? Pa ovako, evo, ja sam matematičar, ali imamo kolege, naravno, koji su profesori elektronike, elektrotehnike, iz oblasti automatike, uopšte iz IT sektora. Dakle, ideja je, mi smo u suštini inicijalno akademski orijentisani, ali sa druge strane radili smo u zadnjih 5, 10, 15 godina i na različitim projektima. Direktno smo bili involvirani i u stvari shvatamo koliko je važna veza između akademije i privrede. I to je naša ideja. Naša ideja je da povežemo te đake, da oni shvate da mogu, znači, ta svoja znanja konkretno primeniti. A za koliko đaka ima mjesta? Čini se da je fokus na učenicima 3. razreda. Pa, dakle, trenutno je to grupa, dakle, postoje đaci 3. razreda srednje škole, 4. i 2. razreda. Dakle, grupa je heterogena. Posle se te grupe dele u timove i potom rade, svaki tim radi zasebno na projektnom zadatku. Ukupno je grupa, neka optimalna grupa 15 do 20 đaka. Dakle, ovo nije prvi put, kako sam i pomenula u najavi, da se ovako nešto organizuje. Čini se da dobru saradnju i dobar kvalitet ne treba stopirati, ili tako? Nataša, hvala na pitanju. Upravo tako. Suradnja između privrede i školstva započela je već prije nekoliko godina kada su predstavnici privrede, od kojih su neki sad članovi i čak naš izvršni direktor Tarek Zaimović, oni su učestvovali u izradi novog školskog kurikuluma za baš elektrotehničku školu, razvoj elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija, što je dovelo do prošlogodišnje potrebe škole i naše volje da tim đacima koji su tad bili 3. razred srednje škole omogućimo praksu u kompanijama. I upravo na jedan interdisciplinaran način, kako je gospođa Kruna rekla, to je nešto što se izrazito traži kasnije u stvarnom svijetu, da kažem, kada izađu iz srednje škole. Oni su 7 nedjelja radili na razvoju praktičnog projekta, razvijali su web aplikaciju za svoju školsku biblioteku i na kraju tog
dvomjesečnog zapravo procesa prezentirali su svoja tehnička rješenja na mini takmičenju, nešto slično hakatonu i osvojili su vrijedne nagrade. Jedne od nagrada bile su i Arduino paketi za početnike, što se sad dobro uklopilo u ovu školu digitalne elektronike, jer upravo na Arduino tehnologijama i rade. A kako su u prethodnim obukama reagovala djeca? Jesu li bila zadovoljna postignutim? Jesu li uspjela da to stečeno znanje primjene negdje? Jeste li osjetili njihov feedback? Jesmo i to nam je stvarno, imali smo sjajan feedback i od samih školskih nastavnika i od djece. Oni su prije samog početka prakse imali jedan pripremni kurs u kojem su nam pomogli u pripremi i nastavnici kako bi sklopili ono što su već naučili u školi i prilagodili to nečemu što će ih dočekati u radu sa mentorima, jer mentori su ipak ljudi iz proizvodnih konkretnih procesa i onda su zahtjevi u radu bili malo drugačiji, ali đaci su bili dosta spremni u odnosu na recimo prvi sastanak, pošto pratila sam ih kroz proces i mogla sam primijetiti svojim očima vidjeti kako je tekla taj proces. Oni su u početku bili onako malo prestrašeni, kasnije su se u potpunosti oslobodili, već su počeli koristiti naprednije tehnologije u odnosu na ono što su znali, primjenjivali su i druge neke metodologije rada, ne samo programiranja, već i agilnu metodologiju u vođenju projekata. Bili su zaista oduševljeni, čak su neki imali komentare da su prije prakse, prije odlaska na samu praksu bili nešto slabiji đaci, nisu bili toliko zainteresirani za školu. Međutim, poticajno je bilo. To je jako bilo i njima poticajno, ali i nama za nastavak rada, jer to je između ostalog i ono za što radimo ovaj posao, da bi producirali dobar kadar za kompanije, ali i da bi ljudima koji će kasnije biti programeri pružili što bolju pripremu za tržište. A koliko je ovakav vid, pa slobodno možemo reći i dodatne nastave, važan i, pa da kažemo, presudan za obrazovanje u srednjoj elektrotehničkoj školi? Nataša, hvala na pitanju. Često pominjemo da je naša škola, Elektrotehnička škola Vasoli Grudić, poznata po ulaganju velike energije u vannastavnim aktivnostima. Zašto to kažem? Kažem što upravo firma Optimus Consulting i ICT Cortex, koji su nam obezbijedili ovu besplatnu obuku, nisu je obezbijedili samo za učenike naše škole, već i na toj školi digitalne elektronike prisustvujemo i mi nastavnici. A sve u cilju da stečeno znanje, odnosno metodologiju i taj pristup kako zainteresovati i pokazati primjenu konkretno matematike u programiranju informacionim sistemima, prenesemo i na ostale zainteresovane učenike. Napominjem da nije samo ovaj broj koji pohađa pomenutu školu digitalne elektronike, već je interesovanje veliko, a mi smo u obavezi da to obezbijedimo svim zainteresovanim učenicima. Razlika je organizovati vannastavne aktivnosti u sklopu škole i u sklopu već standardne, kao što ste već rekli u samom uvodu, kvalitetne i dokazane saradnje u tome što rijetko koje škole imaju mogućnost da konkretno Arduino edukacione setove obezbijede za toliki broj učenika. Jeste. Da taj moderni pristup, a to je da se već u startu zna šta će biti naše krajnje rešenje i posticati učenike da svoje ideje, vizije i maštu imaju priliku da realizuju, isto kao što ste rekli u samom početku, od te ideje, odnosno koncepta, do samog proizvoda i tekako utiče na razvoj učenika i omogućavaju da izađemo iz tog redovnog, stalnog okvira nastave, sprovođenja nastave. A koliko im je zapravo ovaj vid obuke omogućava, pa da slikovito to prikažemo, taj prozor u svijet robotike, fizike, za sve ono dublje u izučavanju, za ulazak u nauku i za možda nešto čemu će se djeca posvetiti u budućnosti? A vjerujemo da hoće, s obzirom na to da su izabrali baš tu školu. Pa prvi taj korak koji nas jako raduje da posle prve nedelje gdje profesorica Kruna imala 2 termina, djeca izlaze posle matematike nasmijani i tužni, kraj. Ali dakle, dobro. Znači, to je taj prvi korak da djeca vide šta je primijenjena matematika,
a ne kao mi tek kad završimo fakultet, da, to je matematika, ne možemo i slično. Po starom sistemu obrazovanja. Osim tog prvog koraka koji smo vidjeli u toku prošle nedelje, jasno je svima da je automatizacija i digitalizacija neminovna za sve što može da zamijeni automatizam i digitalno, a djecu sa upravo ovakvim obukama postičemo da budu inovatori. I ubijeđena sam da upravo prisutnih 15 učenika su naši budući inovatori sa kojima ćemo se ponositi ne samo mi kao škola, nego i društvo u cjelini. U planu je uskoro i organizovanje i tromjesečne škole, pa da pomenemo i detalje tog projekta. Tako je. Dakle, ideja recimo za ovaj projekat koji je u oktobru, naziv projektne teme je bio kreiranje sistema za automatsko praćenje uslova u akvarijumu. Sad, da li bi to podrazumijevalo od hranjenja ribica, uslova temperature vode i tako dalje. Ideja od februara, odnosno marta iduće godine, bi bila da radimo na projektu koji traje 12 nedelja, gdje bi đaci obrađivali više tema, 4 teme recimo, i svaki put bi te teme, znači pri idućem kreiranju škole, bile različite. Dakle, oni po završetku jedne škole ne znači da ne mogu recimo iduće godine upisati narednu, i to je ideja diversifikacije, jer imate tema koliko želite, naravno, a deca nešto kreiraju i prave nešto bitno, pritom uvezuju svoja znanja i razmišljaju kako da iskoriste svoje znanja u rešavanju nekog problema. A negdje i kreativnost se postiče na taj način. Takođe, planiramo da osnujemo i drugu grupu. Druga grupa bi se odnosila na đake, da kažem starije đake osnovne škole, dakle 7., 8., 9. razred, tako da bi imali 2 grupe, optimalno po 15 đaka, koja je bila jedna, dakle mlađa i starija grupa u našoj Optimus Smart Akademiji. Da pozovemo naše gledalce da postanu dio vašeg tima, one gledalce kojima je ovo naravno namijenjeno, da prate vaše projekte, možda im baš neki bude koristan i možda nešto novo nauče. Ja bih iskoristila priliku da pozovemo i nešto starije gledaoce da prate aktivnosti ICT Cortexa, jer pripremamo veliku edukaciju koja će trajati 6 mjeseci za ljude koji su završni studenti IT fakulteta i starije. Ova edukacija će se provoditi u našim kompanijama i to je također jedan način za ulazak u IT privredu. Lijepe, vi se nam donosite. Hvala vam mnogo na razgovoru i na podijeljenim informacijama.